Күннің асас вақалары ақта тариф етмеге азырмы. Студияда мен Ленуза Борсеитова çalışam. Hayırlı akşamlar. Seçiminizni yapınız. Прошу вас. Rica etim, OGD'ki rey beruvde iştirak etiniz. Memleketimiz buyuk siyasi vakıyaga hazırlana. Jarptitsa adlı balabakçasının yanı omuru. 3 ay devamında epası gerekli çareler kabul edildi. İş kolektivine teşekkürler. Müdür de sağ olsun. Kırım'da bu yılın başından 16. balabakçası açıldı. Planlar tızılgen devir. Elbette ki bazı milletimizin milli bir kurallarımıza uymamız gerekir. Cumhuriyetimiz medeni ve dini değişmeler arifesinde. Президент Владимир Путин Devlet Дума мебусlarının saylavları arifesinde Rusiya гражданларына müracaat etti. Мы все одинаково заинтересованы в том, Bizge hepimizge parlamentke mesuliyetli, çalışacak itibarlı sözlerinde turgan, sizin ogutlarınızı ve özlerinin vadelerini becere bilgen, Rusya gражданlarının ümitlerini ve işançını akıllay bilgen insanlar kelmesi gerek. Kaydetem, saylavlarının en yüksek manası bu en evvela Rusya halkı menfaatlarının ifade etülüvüdür. Bu hakimiyetinin esas menbaası, gражданlarının konstitüsyon hukuklarının amelge geçirilüvüdür. Biz memleketimizni bir farklı ve aman esen görmege isteyimiz. Rica etim, OGD'ki rey beruvde iştirak etiniz. Bunun için sentyabrının 17'sinden başlap sizge kelişken kununu seçip saylav bölüklerine gelmek ya da distansiyon elektron rey beruv imkanının kullanmak mümkün. Zemanevi teknologiyalar saylavının hafsızlığını ve işançlı olmasını temin ete. Lütfen öz seçiminizni yapınız. Biz sizinle beraberlikte çalışkanda bizde her şey 2014 sene olğanı gibi yaxşı çıqa. Böyle sözlerden Sergey Aksyonov o seçim ayaklarındaki sayfelerinde Kırımlılarga Devlet Duma mebuslarının saylavları arifesinde müracaat etti. Bugün biz hareketlerimizni evvelki gibi birlik, Kırım bari ruhunda devam etmelimiz. En ağır vaziyetlerde mesuliyetlikni boynumuzga almalımız. Bizim prezidentimizge kol tutmak gerekmiz. Bir kişi herkes için ve herkes bir kişi için. Bu sözlerini Kırımlılar hakkında aytamız. Biz bir komandamız. Herkesni saylav bölüklerine kelmege ve o seçiminizni yapmağa çağıram. Eminim Kırım Rusya Federasyasının inkişaf etken ve güllegen regionu olur. Akmescit'te Jarptitsa adlı bala bahçası büyükleşti. Yanı modül korpusuna esas bina yanında tıklediler. Endi Kaçkence bu bala müessesine katnay bilecekleri hakkında Elmas Iblakimova tarif etti. Kırım yolbaşçısı Akmecit'te bala bakşasına yanı korpusuna açayıkı katlı binada tıbbi blok, geniş sportzal ve onaytlı grupa odaları var. Bu bakçada 100 bala katnayacak, yani tahminen 5 grupa olacak. Gençler için 5 oyun meydanı var. Sportif kolükkede oyuncaklar ve dersler için kullanmalar satın alındı. İsituf merkezi, kozetuf ve yangınlık signalizasyası var. Ballar için 5 hafsız oyun meydanı bu Kırım'da 2021 senesi kurulgan 16. bala bakçasıdır. Her bir özcesine unikal. Bu terbiyecilerinin gönül işi. Bu yerge kelgen ballar hoş. Masal muhitine dalmak gerekler. Bu bina 90. seneleri kurulgan bala bakçasının koşma korpusudur. Jarptitsa endi öz kanatı tübünde 500 balana kabul etebilir. Dinamik şekilde inkişaf etken Marshalla Жукова mikrorayonu için bu yaxşı temeldir. Elbet diğer rayonlardan katnagan balalar var, ama esasen bizimkiler. Hem de iş yerleri arttı. Bu mesele de çözüldü. Büyük kuruculukka tahminen 70 milyon rubli ayrıldı. İş 2018 sene başlangan edi, ama dış hizmetçi insafsız olganı sebebinden iş yürüşmedi. Bu bala bahçası Akmescitni aylanıp çıkkan vakit tapıldı. Memurlar mesuliyetlikni bir-birlerine geçirgen vakit. Bala bahçası 2 yıl boş durdu. 3 ay devamında epası gerekli çareler kabul edildi. İş kolektivine teşekkürler. Müdür de sağ olsun. Kırım reberleri bala bahçalarına nevbetlerini yok etmege planlaştıralar. Kırım boyunca bu 6,5 bin adam ve onların yarısı Akmecit'te. 2024 senegece da 40 bala bahçasını açmağa mahmat var. Elmas Iblakimova ve Ramazan Alivapov, millet için. От Крымской весны к Единой России adlı Cumhuri Halk Programmasını Akmecit'te kabul ettiler. Cumhuriyetinin 25 regionundan toplangan firqa forumunun iştirakçileri bir kaç aylık işinin neticelerini çıkardılar.
Biz buyuk iş geçirdik. Bütün komandamız Kırımlılarının esas sualine konuşmağa istegenimizge cevap verdi. Kırımlılarının tilikleri bizde kağıtta ve olar eposi halk programmasının temelini yarattı. Cumhuriyet yolbaşçısı kaydetti ki hakimiyet organları halkının bağ ve subjet tizmeleri pek muhimdir. Tamam bu şey muvaffakiyetli gelecekке alıp gelir. Biz gerçekten de beraber olganda biz her şeyini yapıp olamız. Ve bu 2014 senesi olganı gibi olur. O zaman Kırımlılar güçlü karar algan ediler. Tarihi vatanğa kaytmakni seçtik. Buna prezidentimiz kol tuttu. Men eminim, eğer biz o vakittaki gibi hareket etsek, bizde her şey yaxşı olur. Onu Kırım siyasetçileri arasında en güçlülerden biri dep adlaylar. Ekspertinin kalemi ile Krımskaya vlast at Bagrova Kaksionova adlı siyasi tarihi bestseller yazıldı. Alexander Farmanchuk 75 yaşқа kirdi. Onlardan yakın yarım asır Kırım şekillenuvi spektaklinde baş rollerini icra etti. Grigoriy Ioffe vefat etken son o Rusiyada en yaxşılardan biri dep adlandırılgan Cemaat Palatasının yolbaşçısı oldu. Doğan gününü Alexander Farmanchuk iş kabinetinde karşıladı. Hayırlaganlar arasında muhbirlerimiz de oldu. 75 yıllık baylığına bakmadan Alexander Farmanchuk kemeride Kuneş'nin birinci şavlelerinden iş yerinde Devlet Şurası'nın binasında ola. 7 yıl evvelsi bu divarlar yanında takdir belgileyici vakıya yüz verdi. O vakit yukarı Şurası'nın binanın üstünde Rusiyalı trikolor bayrakları koterildi. Sabah erte Farmanchuk'nu telefon uyandı. Bu Cumhuriyet'nin olacak yolbaşçısı edi. Когда он мне сказал, что O bana yukarı Şura ve Nazirler Şurası'nın binaları tepesinde Rusiya bayrakları olganı aytkanda, men, ya icracılar kim? Dep soradım. O bana bilmeyim, mına ketem ogreneceğim. Mesele tez çizildi. Buna Farmanchuk'nun siyasi bilgileri de yardım etti. Yıllar geçken son o sabah hakkında Subet'nin ikinci iştirakçısı hatırlay. Александр Ильич был моим советником на тот момент. И Aleksandr Andreyevich benim mesleğatçım edi. O bana pek çok şeyini öğretiydi. Onun hikmetligi ve tecrübesi buyuk. Men te suratlarımla paylaşaydım. Sabah pek yaxşı edi. 14. sene 26. gün. Drive. Alexander Farmanchuk'un uzun ve toygun ömür yolu şimdi muvaffakiyetli kariyeranın numunesi sayılabilir. 60. seneleri Demiryol Raykom Komsomolunun bölük reberi, Nazirler Şurası reisinin yardımcısı. Nihayet endi Rusiyalı Kırım'da Cumhuriyet Cemaat Palatası reisinin muavini. Bıltır ise Grigoriy Ioffe vefat etken son onun reberi oldu. Kırım Palatasını gerçekten de Rusya en yaxşılardan biri dep sayalar. конечно же, я продолжаю линию Григория Иоффе. Men Grigoriy Ioffe'nin işini devam etem. Men bellesem bu işini yapıp olam. Men ümit etem ki menden son bu vaziyetini becerecek adamlar bu bayrakını tutup alalar ve onu öge alıp getireler. Он оказывал большую поддержку и Госсовету, и мне. O şahsen bana da, Cumhuriyet yolbaşçısına da buyuk destek gösteriydi. Meseleler çözülüvünün merkezinde yerleşiydi. Cemaat Palatası yaratıluvunda onun iştirakı pek buyuk. O Grigoriy Ioffe vefat etken son onun yolbaşçısı oldu. Onun keyfinden, Cemaat Palatası azalarının keyfinden men görem ki bu yerge layık adam turdu. Kırım Palatası protokol tilinde aytsak gраждан cemiyetinin inkişafına kol tuta. Asılında ise cemaat bakışlarının kuzgusudur. Bu formal teşebbüsler değil, olarını yaşayış bilgiley. Ekspertlerinin fikirlerini Kırım kabinetlerinde dinleneler. Cemaat Palatası evveleri olğanı gibi adamlarının hepsi fikirlerini ve fenfatlarını korçalayacak. Maksimal şekilde bu olabilgenine kadar Kırım Cumhuriyetinin cemaatına inkişaf etmege yardım eti. Bütün Rusya mihyazlı ekspertini yaşayış çeşit insanlarla tanış etti. 90. seneleri Sovet Birliği dağılganda o, Gorbachev'nin meslekçisi Şahnazarov ile SSSR'de Milletler Şurası'nın reisi Rafik Nishanov ile o zaman Savbez azası Yevgeniy Primakov ile çok subet etti. Mürekkep siyasi yolunda sürüngen vakitları da oldu ama hiçbir şey Farmanchuk'nu yıkıp olmadı. будучи непреследуемым, Takip etilgen değildi. KGB kalpağı tübünde degen gibi çok yıllar devamında o biz yaşagan tizilişke doğru hizmet etkenini tasdiqlap oldu. Çok milletli Kırım'da ziddiyetler peyda oluvu mümkün değil. 90. seneleri reabilitasiya etilgen halkar tuğan yerlerge qaytıp başlaganda tamam Farmanchuk'un hikmetligi adaptatsiyaga yardım etti. Bu yerde pedagogika universiteti peyda olması da kısımnen onun yararlığıdır. И он оказал
очень большую поддержку. О бу иште пек буюк дестек көстерді. Адамларның меселелеріні теренден анлады. Халқның эксери қысмы зиялылар олғаныны ве оларның илми унванларыны ве дережелеріні біле ве яқшы анлайды. Бағышларында ве нутқында Жесюр Александр Фарманчук өз 75 яшында ақылы ве земаневи яшайышқа алышқан сиясетчідір. Совет бірлігі дағылывыны о ең бұйық ағырты, Қырым барыны исе ең бұйық ғалибе деп адлай. Амма шубе yok. Bu cedvelini siyasi yazıcının zenaddaşları nokta degil de virgül koya bileler. Bu insan kureş alıp bara ve Kırım'nın meseleleri olğanca Alexander Farmanchuk onlarının çizilif yollarını araştırar. Kımeride bir hikmetli tefsiye on hareket yerini alabile. Daud Çakhalov, Taras Brezitskiy, Vitaliy Golubov, Hasan Zivadinov, Millet için. Сергей Аксенов Россия Milli Gvardiya ordusының баш команданы Виктор Золотов ile beraberlikte Rosgvardiya әрбилеріне Ахмеджетте яңы мескен комплекстегі квартираларының анақтарларыны бағышлады. Абаданлаштырылған азбарда бала комплексі, спортив мейданлар ве ратлық зонасы. 3-9 қатлы F Росгвардия сымарышы бойынша құрылды. 324 квартирада сантехника, ашхане плиталары ве қысмен мебель бар. Менің фікірімже бүгін сіздің реберлігіңізде япыла, Виктор Васильевич. Росгвардия ордулары жемат тертібіні қоруй. Егітлер афферін. Біз бөлгелерінің реберінен бағда болынамыз. Епіңіз сақ олыңыз. Шақси теркіп ве қоранталарының азалары. Қапсызлық сіздің ішіңіздір. Біз ісе өз тарафымыздан ер тарафлара ярдым көстерерміз. Росгвардия Қырымда да бір мескен комплекс құрылмасыны илян етті. Уже в нынешнем году мы приступаем к строительству военного городка. Енді бұл сене біз керечте арби шеерчік құрып башлаймыз. Бұл ерде да 3 мескен ev тікленілежек. Ер бірінде 108 квартира олacak. Олар Росгвардия арбийлерінің қоранталарына берілежек. Бұл insanlar Кереч боғазында нақлият ве энергетик қапсызлықны темин етелер. Қырым Cumhuriyeti'nin семерелі işbirlikni назарға алып, тахмин етем ки, идаре бұл проектны қысқа müddetте әмелге кечирер. Бақчасарай районының сакенлері үшін яңы яшайыш башланды. Улуссала, Татаркой ве Шури көйлеріне чоқ пекленілген газ келіп етті. Региональ адрес программасы бойынша үшлерге 30 миллиондан зияде рубль айырылды. Тантаналы тедбірде Лиля Ислямова болынды. Мына бұл ерге одын қояйдық, ве әршей системадан кечейді. Шымды газ кечірілді, мына бұл бору ашханеге етіп бара. Бүгін әршейіні деңіштірежеміз. 30 ел беклевден сон Ниает Бақчасарай районының Улусала көйінде тантаналы шекілде газ яқылды. Таш собалар, тоналарнен кумюр ве одун кечміште қаладжақ. Селиметовларның чоқ балалық қорантасы қалған көйлелер кібі қыш айларында пек қиналайды. Евде да газ йоқ амауының янмасына бір хачдаққа қалды. Бұйық баларымыз бізде дорт аяқлап юрмеділер, білесіңіз міне үшін, чүнки табан сувук еді. Олар бірден аяққа тұрып адымлап башладылар. Енді зиратсыз олмамақ мүмкін. Газны яқаныңнен sıcak ve er yerde araret бір sıcak. 100-ге яқын evге енді газ кечірілді. 300 ерлі сәкен үшін бұл сынырсыз қуанчтыр. Hepsimiz қарап отырдық şu газге. Енді odun жақмаз. Машалла. Başka немем yok. 1000 kere Allah'a şükür. Şu gaz meselesi болды. Газнен тымины түліф үшлері кечкен сененің октябрь айындан берлі региональ адрес инвестицион программасы бойынша алып барылды. Енді Улусала көйінде мұна бойле газ станциясы пейда олы бұруларының ұзынлығы бұтын көйде яқын 4 километріне түшкелеті. Енді бір ев sıcak ве қынтавлы олыр. Бұл сене газ Даджан, Кой, Құрман, Бақчасарай, Қарасув базар ве Ахмечет районларында яқылывы планлаштырылды. Қырым акимиетінің тешебесі бойынша 2017 сенесінден берлі Cumhuriyet газнен теминленуі бойынша программа ишлеп чықарылды. Ве күн бұл программаға көре көйлерге ве районларға газ кечірілі. Улусала көйінден ғайры мавы яқарлық емде Бақчасарай районының Татаркой ве Шури көйлерінде пейда олды. Учы көйнің газификациясы Cumhuri бюджеттен 30 миллиондан зияде рубль айырылды. Бұл ерләшмелер үшін sıcak пек мұйым, чүнки мұнда қышлар пек суық. Омумен район бойынша огде дайыш бар. Да 16 ерләшме бізде газсыз. Оның үшін адымламаға yol бар. Газификация кечірілежек. Умумен бұл сене региональ адрес инвестицион программасы бойынша көйлер газден тәминетілуіне 1 миллиард рубледен зияде пара айырылды. Лилия Ислямова, Виталий Голубев, Millet үшін Бақчасарай районы.
Деңішмелер вақыты. Русия Федерациясы Девлет Думасына мебусларының сайлавына 1-2 күн қалды. Біз келечек 5 жылға инкишаф йонелішіні белгілемек керекміз. Русиялы Қырымда, саларда деңішмелер юз берді. Қырымда меркези шер ве районлардан ғайры ұзақ ерлешкен көйлеріні де абаданлаштыралар. Ситлер районы сонки йыллар девамында коз огынде деңіші. Меркези бала мейданлары ве яңы бала бақчалары. Yollar tamir etілуі ve cemaat территорияларының абаданлаштырылуы. Tafsilatlar біздің левхамызда. Сейдлер районының Чая көйінде сакинлер енді чоқ деңішмелерінен ғұрурланалар. Сонки 7 ел девамында бұ ерде яңы мектеп ве спортив мейданлар құрылды. Yollar тамир етілді, әмде мектеп ве бала бақчасы биналарында тамир ішлері кечірілді. Медениет хадимлері де деңішмелеріні беклейлер. Был запланирован. Тамират ішлері планлаштырылды. Мынашымды капиталь тамир ішлеріні кечірмек үшін епсі весіхалар азыр. Бұтын Қырым татар халқыны регионын яшайышында іштирак етмек имканы берілді. Бұ салайвда іштирак етмекнен чезілі мен еркезні бұ салайға келіп о сечімні япмаға чағырам. Чүнки кележегіміз тек бізім қолымызда. Cumhuriyet emde dini yönelişte inkişaf ete. Dindaşlarımız için en esası bu Kırım toprağında tınçılıkны saklamaktır. Musulmanlarga kult obyektler kaytarıla, şehir ve köylerde camiler kurula ve tamir etile. Sonki yıllar devamında medreselerde tahsil alganlarının sayısı arta. Bizler demek her zaman her şeyin önünde durmalıyız, en birinci olmalıyız, her yerde iştirak etmeliyiz. Mutlaka benden sorarsanız elbette ki ben seçime varacağım. Mutlaka varacağım. O benim insan haklarımdır. İnsanların hakkı olan onu kimse toktatamaz, durduramaz. Bana da kimse hakim olamaz. İşte herkes aynıdır. Herkes istediğini yapar. Ama millet olarak, millet adından konuşmak, biz bir millet, biz bir toplumuz dedikten sonra elbette ki bazı milletimizin milli bir kurallarımıza uymamız gerekir. Asır leyhası musulmanlarının esas obyekti Buyuk Cuma Cemi'nin kuruculuğu. Şarkı Avrupa'da en büyük sayılgan cami dülberliginin ayreti kaldıran. Onun açıluvını Kırımlılar 12 yıldan ziyade beklediler. Onun kuruculuğu tek Rusiyalı Kırım'da başlandı. Bizim memleketimiz yakın 5 yıl devamında nasıl inkişaf edeceği tek bizge bağlı. Devlet Dumasına saylavlar sentyabrının 17'sinden 19'una kadar geçecek. Alime Mustafaeva, Sabina Diniyeva, Millet için. Açık aydın ve kanuni şekilde Ahmetçit'te saylavlar көзетілуі boyunca regional cemaat ştabı işke hazır olması sınap bakıldı ve teşkerildi. Все избирательные участки. Епысы сайлав бөліклері донатылды. Видео көзетюф и видеорегистрация бар. Бұл бөлгелерден сигнал жемаат көзетюф штабында ерлешкен мониторларға еткізілмек керек. Штабның вазифесі сияси жерянның епсі iştirakçılarını birleştirmektir. Bir meydanda ekspertlerinin işi teşkil etildi. Olar sentyabrının 17'sinden 19'una kadar rey beruf ketişatını көзетecekler. Сайлав жерянını teşkil etmek için büyük iş yapıldı. Cemaat көзетecileri bir haç tahsil basamağından geçtiler. Ялтада Звездочка adlı kazayı yatakhanede yaşaganlarga kvartiralar berilecek. Endi çareler cedveli tızıldı. Onu Kırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı tazdıklandı. Bu hafta bizim Nevbetekilev hamızına seyretiniz. Суф мына бағыныз гирляндачықлар. Санки yılbaş girlyandaları kıbı koridorda elektrik telleri asılı. Mağazlarda kazayı borular ve ısıtу sisteması olmağanı. Каждые полгода делаем. Yarım yıl yaşagan yerimizni aqlaymiz, boyalaymiz, ama yılda bir kere yerli sakinler mebelni çöplükке atalar, çünkü o dım sıla hula, ama bir kimse taşırada kalmaz dep umut etemiz. Cemaat neyse beklegenine erişir. 12 kvadratmetr ailelerge tamam bu kadar mesken berildi. En çok esli başlılar kıyınalalar. Yukarı katlarga көтерілмек olar için haqiqiy sınavdır. Олар да беклеп отырыр, хотя бы вот хартлара düşecekler. Кысмет olsa, bekем, yalvarayım.
Алла yardımcı olsun. Amin bala. Звездочка ятақханенің мұсафирхане шекілінде құрылған. Башында адамларны bu yerге вақытынша көчірділер. Яқын 30 ел тахминен 100 айле топланды. Олар арасында реабилитация етілген 70 қоранта шахси квартираларының анақтарларыны беклейлер. Ниайет Русиелі Қырымда меселе чізіліп башланды. Шымды енді чарелер жедвелі тізілді. Оны Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы таздықлады. Шымды ятақханеде 3 категория сакинлер яшай. Біріншісі Девлет Миллетрара комитетінде невбетте тұрғанлар, реабилитация етілгеніні таздықлағанлар. Екіншісі реабилитация етілмегенлер. Амма квартира елде етіліп анақтарны таздықлағанлар. Үшіншісі весиқалары олмаған айлелер. На сегодняшний день уже администрация Ялты определен земельный участок. Бүгінгі күнде Ялта мемориеті чоқ квартиралы ев құрылмасы үшін Кирова соқағында топрақ дамартасыны білгіледі. Бұл евел сүргін етілген гражданлар үшін мескен олacak. Қазай евде адамлар насыл көчу прилежеклері ақында меселе бақыла. Яда бір чоқ квартиралы ев құрылacak. Яда олар үшін мескен сатын алынacak. Шымды біз бұл меселені чеземіз. Ялта мемориеті ве миллетлер ара мунасибетлер ішлері бойынша Девлет комитеті арасында тізілген анлашма бойынша бойле ев құрылмасының проекты ишлеп чықарылacak. Комитет есе оснев бетінде евні федераль мақсадлы программа қошмаға тырышacak. Дауд Чахалов, Фатиме Ягияева, Аким Бекиров, Версен Фукала, Миллет Ичун, Ялта. Ратлық күнлері Миллет телеканалында Қырымның эсас информацион программасы Жұма ертесі ве базар күнлері саат 7 бұжықта. Айшы Шулакова нәтижелері ile қачырмаңыз. Unutulmayacak cesaret. Дешетлі женг вақытында жанларыны құрбан еткен яш инсанлар да зияде үрметке лайық. Ахметжетте Русия Федерациясының қараманы Алиме Абдынановаға бағышланған абиде тікленілді. Көрінмеген ве яқшы огренілмеген вирус корона бір кімсені ажимай. Bu adamlarga bakıp özünüzden soranız. Onların yerinde olmağa istesiniz mi? Ковид-диссидентлер ве ашыламаға қаршы чыққанлар үшін қызыл зонадан левха. Қырымны 4-ші далға қаплап алacak mı? Максимально сейчас. Коронавирус ве гриппке қаршы ашылама мұтлаққа yapmalı. Коронавирус хақында толу мәлімат. Жұмхуриетінің баш санитар экімі Наталья Пеньковская Миллет телеканалына берген интервьюсы. Бұйық яшайышқа алып барған әнішлі yokuшлы yol. Мұнда вишне тіріге өсейді, мен оны тұтып ашаға чықайдым. Yollar құрылacak, Devlet Milletler Ara Komitet buna qol tutacak. Bu noktada yakınlayım, vazile olunuz.